মই এটা কথা কওঁ, তোমালোক একদম নতুন জেনেৰেশ্যন, ইউ আৰ নিউ, ইউ আৰ ভেৰি নিউ। এইটো কোনেও নকয়, ইয়াত নকয় কোনেও বা। But when you grow up, I'm 51 years. I'm 51. I'm speaking something. I'm speaking something. Don't speak in front of me. Right? Don't speak. I'm 51. You are 21, 20, 31. But তোমালোকে জীৱনটো যেতিয়া যাব, আগুৱাই যাব, you will feel something, the romanticism. You are losing it. তেতিয়া এই গানবিলাকে মোৰ তোমালোকক romanticism ঘূৰাই দিব. That is me, Zubeen Garg. Thank you.